Assalamu alaikum, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 22 майы күнгө жекшемби базар күн. Биз азыр Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон базар оозундагы сатылган жалпы уйлардын баасын билип беребиз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылып, класс басып, комментарий жазып, бизди колдоп туруңуздар. Мынакей достор, базарга киргенден кийин киребеште ушундай бир ушул абабыз мангал жасайт окшойсуз, аба? Темир устасызбы? Темир устамын, оон акам жасайт, ону. Ушундай сонун мангалдар жасап келиптир. Өткөнкү базарда дагы башка бирөө башкача чоңураак мангалды тартып көрсөткөн элек. Мунун баасы канча, аба? Bunun bahası 3000 som. 3000 som дейт. Ota mınanda pavolotan bolat mınanda. Javon çilemesi var. Шамалдын багытына кара. Направлятып коюрады. Канча чыгып атат буга? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Bir semeyni de bu ben balаны mi болот. Семейный экен да, үй бүлөлүк. Мынакей достор, ливой жака бурулат экен. Бул жерге баягы готовый немени коёбу, а? Готовый эмелерини коёт. Мунун буту сонун го, креслого окшойбу? Походный ham болот да буну. Ачып жаап көрбөйлүбү? Mınanda jaup vardı. Mınanda emek dumlap koysa, dumlap koysa mınadan emek çıkıp durur. Tütün mü? Ha, tütünü bayağı mınadan çıkıp durur abi. Mor eken da bula? Ha, morisi, ha. Atak bunu ne açık koyganda zapravka yakanda mınanda koyup koysa. Bunun butu çıkpayt eкен достор. Чыгабы экен. Бул жактан азыр келсе сурайбыз. Бирок жалпы түзүлүшү ушундай экен. Мына. Бул жад экен. Бул деле 3000 сом дейт. Мына достор, үй бүлөлүк сонун мангал экен, сатып алсаңыздар болот. Сурадык достор, бунун буту чыгат экен, ал жерден алып, мына буту өзүнчө чыгат экен. Машинага алып салып атканда ушул бутун чыгарып, компактный кылып алып жүрсөңүздөр болот. Ткань ака, номериза. Сикеби? 551 менен 81 0992. Кийинки базарда келесизби? Кийинки базарда келебиз дейт. Ага чейин сатып алам десеңиздер, ушул номерге байланышсаңыздар болот. Кайсы жерден келдиңиз, аба? Кайсы жерден келдиңиз? Партсиезден келиптир. Өткөндө да сиз алып келдиңиз беле, башкачасын, а? Чоң алып келди эле, өткөнкү базарда тартып көрсөткөнбүз. Биздин мурдагы видеолордо бар. Каналга кирип көрсөңүздөр болот. Номерин алдык. Мынакей достор. Кочкор канча болду, ака? Кочкор 12000 сом болуптур ушул кочкор. Бул жакта да кочкорлор. Ассаламу алейкум. Кочкорлор канчадан болду? Же койбу? 19000 болду. Кочкор 19. Наркы солук окшойт, а? Солук канча болду? 21000. Солук 21, кочкор 19000 болуптур. Экөө тең чоң куйруктуу кочкорлор экен. Кочкорлор канчадан болду, ака? 16дан. Мына солук окшойт, аба? Бул деле кочкорбу? Жаш турпоктор канчадан болду, ака? 36000 болду. Үчөө тең. 235, 136. 235, 136 дейт. Үчөө тең эркек окшойт, а? Турпок канча болду, ака? 46. 46, 44 болуптур достор, мына. Алдыдагысы 46, кийинкиси 44 болуптур. Бул жактан бир порода өгүздөр келиптир. Бишкектен келген окшойт, Москвадан. Турпоктор канчадан болду, ака? Сатылбай калыптыр тилекке каршы. Сиздики канча болду? 61500, 61,5 болуптур ушул жаш бука. Сатылбай калыптыр тилекке каршы. Канча болду, аба, бул? Баасы канча болду? 45500 болуптур ушул. Жаш кунажын. Турпок канча болду, аба? Канча болду? Билбейм дейт. Канча болду, аба?
45 ming болуп тур ушул ургач экен. Жолда aka бул? 59 болуп тур ушул. Кошкор канча болду дос? Tutpay kaldı. Turpok kança oldu aka? Satılbay kaldı deydi. Sağın kança oldu aka? 85 bolup tur şu sağın jelin çoğun. 35 ming bolup tur şu urgaç turpok. Nake dostlar, bazardın içi mallar жайлоого кетип азайыптыр кыйла. Ушул 2 сан 170 болуптур. Канча болду аба? 65 болуптур ушул. Кунажын. Турпоктор канчадан болду досум? Турпоктор. Kançadan aldınız aka torpaktordu? Kança? 47,5. 36? 47,5. 47,5 ming. 47.500 so'mdan olib tur ушул torpaktordu optim algan o'xshaydi. Assalomu alaykum aka. Satasizmi? Qanchanchi turmushi bu balasi? 5-chi olasi aka. 5. 5-chi torpaq ekan do'stlar. Erkek torpaq ekan. Satılırlar ekan buna. Jelinleri çoğun ekan. Qancha litr süt beradi ava? 13 litr var ekan. 10 litrden aşık ekan da demek ha. Qancha deb atasiz? 130 ming so'm deb atibdir. Biroq qanchaga so'radi aka buni? 119 ga berib berdi aka. 119 ga berib beribdir do'stlar. Biroq jelindi sütü ekan da o'shaga. Жақсы ekan do'stlar, satib olsangizlar bo'ladi. Turpoqdagi erkek buna. Eng negizgisi süt bag'itindagi jelini cho'ng, 10 litrden aşık süt var, uy ekan. Do'sum, qancha oldu bu? 43. Urgaç ekan, 43 ming so'm bo'lib turishul. San qancha oldu aka? 92 bo'lib tur, inshaalloh Alloh san. Aka sizniki qancha oldu bu? 32 bo'lib tur bu. Urgachi torpoq ekan. Qandaysыңар? Eshek satasыңарбы? Erkek urgachыбы? Urgachi. Boz bu. Urgachi boz eshek ekan. Qancha deb atasыңар? 10 ming so'm deydi. İşteyip eshekday? Bunaka dostlar. Ova. Ушул атты ээси тартып берди да, азыр тартып көрсөтөлү. Аттын тулку бою ушул достор мына. Бардык жагынан көрүнүшү. Мындай өзүңүлө айланткын эле. Мынакей достор. Азыр ээси жанында турат, бардык маалыматты сурап билебиз. Мунун жашы канча ака? 4 ас сыят экен. Пародасы кандай мунун? Кара байыр. Өзүдүкү экен да? Улакка киргенби? Улагы бар, а? Мынакей достор. Ордунан от алышы жакшы экен, а? Пулу канча деп атасыз ака? 170 миң дейт. Бер айдап келчи. Нелері бар, басқандарын тартқын. Мына достор. Бир чабып көрчү, ордунан от алдырып. Охо. Мына достор азыр соруларын, охо. Этият болчу. Ne kayda? Oldu. Разгон жакшы экен, а? Başı da жеңил окшойт ака. Оз, а? Gider ılıyığa. Мына буну улакчылар минсе жакшы болмок экен, азыр жаш бала жакшы башкара албайт ата. Өзүңүз чабат элеңиз болду ака? Улук деген. Сор тейгелик бул кайерден келди өзү ака? Мына жакынкы учкундун жанында кармандан келиптир. Базар канчага сурады? Потолок. Lok 105.
205 миңге сураптыр достор. Туяғы дағы жеңіл оқшайт ака. Алдыңқы екі бұтын тақалаттын дейді. Бері келсе. Мына достор. Маға дағы жақты мына. Аз жөн қойт тұрғын. Мына күнге чалыс балтатта соруларын тартып көрсетеміз мына. Төштерін, соруларын. Бой қанша шығады ака мұның? 1.60-қа жақын? 1.60-қа жақын шығады дейді. Номеріңізді айтып қойбайсыз ба ака? 551 менен 90 93 24. Мына ушул номерге байланышсаңыздар, кейинки базар келесиз бе? Үйдөн сатасыз. Үйдө барбы дагы башка? Қанша ол туған бұлар? 190 болды. Охо, 190 болды тұр достар. 185 болды дейді. Арзан түштір. Үшөні оптималған ақшайды бір адамнан. Яка машина керек пе? Қанша ол ака бұл? Қанша ол ака басы? 43 миң дейді. 129 дейді шул санда. Турпау жашкен желін қараңыздар достар. Желіні чоңкен. 8200 дейді шул Қошқарда. Қанша олды ака бұлар? Турпау қанша олды ака? Ава қанша олды? 77 миң болып тұр, қысыр ұй екен. Шул ұрғач тұрпақ 35 миң сом болып тұр. 74 миң болып тұр, шул парода тұрпақ. Сан қанша олды осың? 90 қанша? 94 миң болып тұр. Қанша олды ба? Машина bağım. Buna bak. Ава қанша олды дейсіз? Я. Giderlikede kaybolan. 106 миң болып тұр шыл. Hamit'te bağım yok. 106 миң болып тұр шыл. 37 болып тұр шыл тұрпақ. Сан қанша олды ака сан? 75 миң болып тұр шыл сан. Мына достор, бүгін біз үшінтеп чыныгы реалды сатылған базар осындағы бағаларды тартып көрсөттүк. Шынменен біз көрсөтін жыйынтыктайбыз. Кейинки базарда жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.